kiba penyat ya kani kejingalan ke Federation of Khasi Jantian Garo Zone ke ADE ke FAF bat kumju ya ke AYWO. First of all, I would like to thank my colleagues, my friends from different organizations from Garo Hill Zone, from the FKGP, in the presence of Mr. Dondi Khongset, who is the president of the FKGP Central Board Madatan. Kum kadak kajingi ya teli, ngapa benong gani ke kentien. Hatu kasongnia mo yangi bangin penduk lani nginlong nang job tang bakiwi ki kelat lani kimla dei bendon kalenti bangin nyayo lang bat nginlong nang job kani kadawa tatkum kacuk mentah kani kapor kadawa bangin long peminjat paong pipi tongin snok tilang tongin smuthu lang tongin ye tray lang penjob yung nong shun pasong te hapo sekretariat utaw kontrak ke sama utaw day nong shun trong kajat bendriu. We often query that why our success should come into someone failure or why your success should come into others failures. Our message is strong and we want direct to say to you, let's come together, join hands together, understand each other, and we will fight the common enemy, Mr. Konrad K. Sangma. Now I will counter the briefing of Mr. Konrad K. Sangma. Ngan pensai sapi kipat ba ya kajing keren menteri rangba nadu ke khat pra tarik benai ba ar hajar ar puar habau lakhot yangi kiseng bofer ban ya keren ya kan ke MOU syaban keren kumta ngakwa ban keli na gini kiba ya shong shakap borgar. I would like to ask how many of you are from Malang Khana. I want to see, please kindly raise your hand. Konrad Sangma said that is the will of the people. If it is the will of the people, then who are this? Who are these people? Is this they belong from Bangladesh or from Meghalaya? Straight question I want to ask from Mr. Konrad K. Sangma and relate with Mr. Deputy Chief Minister. He said that they can't review the MOU, but I said to him, we didn't ask to review the Meghalaya, we need to ask to review the MOU of Meghalaya. Am I right? Maybe he's confused that he always mentioned about Meghalaya. Where the heck is that Meghalaya? I want to ask all from my friend. Nakuha ban kali, hanno din ta ka Meghalaya, itip ta ka Meghalaya. Ya kata ka MOU. Ba preston tersong kibriu jong ka Malong Khana, ki pan ya ka ban pendek ya ka ban review no ya ka MOU jong ka Meghalaya. Ndai ban ya shet. Kontrak tong kongkal K. Sangma ula ong men hakani ba kadai gajing menjor jom kisnong githau ki stakeholder ki seng halang haringkat ngai don mentu kesini don lang bat don di iklem menjor bat ngipan yu kopi jom ka MOU uang bala depa kadai ke sarkar ke pesyat syukur par kadai gunung shon jogari jibat kejat bedriu kepadang hapo upur usam jom ka Meghalaya. Kani kadai ke sarkar bat ngisu phalaru ngisu I jokor khamtam yakini ki pasong hapo sectional baya kali ka stay jong ka jat pendriu kila pengkala ka stay jong ka jat pendriu balai ka kan kumta balai kidai maki jing shisha ban yakun yakani ko pardar isu umdei usim umdei manaru kinyat kisiem umdei ya kapisa ka bawan na po central government balai kisim ya kata kenong genti ba o kadai ka sectional papet menyadai kari ka di reti dustor hendrai mana ya poy yo put usam kia kelang balai nang nakapor sikapor ni sejong bandai bandi politicize no kenang ba utei wen bibi ko syong hapo district council new UDP unla ban persya wat num yalong lang kena ngingin persya ya ko hok ngingin ya kunแต่ตั้งบนสุดทุกขึ้นเดียกินกี่ปลอกโดนกี่บ่มีสุขแรงงานสุขะบันดองเนี่ยพี่บางสุขกันขึ้นเดียดีขึ้นเตียนน้องไว้ मेरा भाइयों बहनों हम आप लोग के साथ
खाली ये बोलने चाहता है, ये जो MDMA ये लोग एक कुत्ता के माफिक है। ये जो क्यों हम ये कोट क्या है, ये लोग आप लोग कभी कभी बोलता है ये लोग काटने नहीं सकता। अरे काटने तो छोड़, ये लोग भोगने भी नहीं जानता है। अगर भोग नहीं सकता है तो असम हम लोग को हरास करता है। 1952 से 1957 तक, 1972 जब हम लोग स्टेट मिला भी, अभी तक हम लोग बिना डिमार्केशन है, हम लोग एरिया को बलात्कार कर रहे थे। तो ये कन्नड़ समाज जो हम लोग का पिता है कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग जो अभी यूथ है, अगर अपना माँ को देखेगा जो रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो हम लोग खून खोल रहे हैं। इस लोग को तो लोग को कैसा भगाना है। तो आप लोग पॉलिटिशियन को त्रास मत करो, विश्वास मत करो। खाली ये जो हम लोग का तरफ से ही तो तंगा को बंदों बा ये लोग लंग तली बा कवई बंगिन ये स्नोक तिlang बा नंगे सकमत इन pen bed bangin yanyon bed ya kane ka sarkar MDA kabala thok bat kumjuro kidang ekran ya kane ka phase 2 kaban hab sapo block 1 block 2 ngakwa ban ai ka kurwo ka basay sakite bari ngaru nga hab hapo block 1 bang ngin persabet ya kane bakane ka sarkar kan penbit tang na ba bental au jan wan ki arpo lai bat ngangis kem ba phi ki ba pide ban snok tilang bat ban ai jing sneng ya kane ka sarkar ksuit kaba bam kenshu jano ya kamen semberiuru tangitahi kulai shibun shi hajarngo im islam kabrih nyau terat im islam ka acek udah shibun.